pre svega čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime gradonačelnika grada Novog Sada, da zajedno sa organizatorima Evropskog prvenstva u stonom tenisu za veterane, danas Stono-teniskim savezom Srbije i grada Novog Sada, najavim početak ovog prvenstva na mestu koje ponovo postaje epicentar stonog tenisa ovde na Novosadskom sajmu. Prikazom sportskog duha na jednom mestu i svega što nas spaja i učvršćuje na najboljem putu ka ostvarivanju životnih načela i vrednosti koje treba da negujemo i prenosimo narednim generacijama, ovim prvenstvom svi zajedno promovišemo sport, zdrave stilove života, samopouzdanje i izdržljivost vrednosti koje nas ojačavaju na putu ka uspehu, ali takođe čine da jedni drugima pružamo podršku u stvaranju jednakosti, atmosfere međusobnog poštovanja, tolerancije, uvažavanja, sportskog duha i fair playa i takođe promovišemo vrhunske sportske rezultate i uspehe koji su mnogi od ovih učesnika postigli u svojim karijerama i pokazujemo udruženo i složno delovanje grada Novog Sada sa sportskim organizacijama našeg grada i naše države. Kao odgovorni u vođenju grada prepoznajemo značaj sportskih takmičenja, događaja i manifestacija kao što je i ova, kojima promovišemo sport i sve vrednosti koje nam sport i bavljanje fizičkim aktivnostima utka svakome od nas. Sport ima vitalnu ulogu u zajednici grada Novog Sada, sa brojnim sportskim objektima, organizacijama u oblasti sporta i sportskog vaspitanja, sportskim klubovima koji podržavaju i sprovode različite sportske aktivnosti, kako profesionalnog, tako i rekreativnog sporta i posebno rada sa decom i osoba sa invaliditetom, što nam je doprinelo da ove godine postanemo zvanični kandidat za titulu Evropski grad sporta 2026. Uverena sam da ćemo i osvojiti, čime bi naš grad od sledeće godine sa ponosom nosio 3 naslova evropske titule omladine, kulture i sporta. Za učešće na ovakvim prvenstvima mnogi smatraju da nisu bitni jer su veteranske kategorije, ali mnogi koji nose sportski duh u sebi veruju da poštovanje prema sportu, koji vole nikada ne jenjava i da u zrelim godinama sve je lako moguće za svakoga ko je voljan da uloži volju, vreme i trud. Zato sam sigurna da će ovogodišnje Evropsko prvenstvo u stonom tenisu za veterane biti istinski užitak za sve učesnike, vođene osnovnim pravilom sportskog duha, da učestvuje iz zadovoljstva i zato što voli ono što radi. Kao i mnogo puta pre i ovog puta, kao dobri i odgovorni domaćini, organizovali smo se udruženim uključivanjem svih relevantnih institucija grada kako bi omogućili da se ova sportska manifestacija sprovede u najboljim mogućim uslovima i svakako iznad svega u sportskom duhu. Zahvaljujem svima koji su napravili pravi izbor i prijavili se na učešće na Evropskom prvenstvu u stonom tenisu za veterane u Novom Sadu i želim svima da poželim da ponesu najbolje utiske iz našeg grada i da nastave da veruju istinski duh sporta koji mi u našem gradu izuzetno negujemo i cenimo. Hvala. Počinje da me hvata trema sad zbog svega ovoga. Davno sam igrala Evropsko prvenstvo seniorsko u 2002. Ovo je sad posle dugo niza godina, posle 40 godina bavljanja stonim tenisom. Ja se nadam dobrom rezultatu, ne mogu ništa konkretno kažem. Konkurenciju u principu ne znam, kod žena je to jako teško, zato što su se mnogi udele pa promenile prezime kao i ja, recimo, tako da vidjet ćemo. Ja sve da vas pozdravim, evo sad 40 godina, svaka čast. Ja sam do skoro igrao za reprezentaciju, to je do prošle godine. Tako da, puno prijatelja koji se bave stonim tenisom, nadam se da ću ih vidjeti, u stvari znam da ću ih vidjeti, oni nisu menjali prezimena, tako da sam ih prepoznao. Nadam se da će stvarno sve proteći u najboljem mogućem redu. Zahvalio bi se zaista na velikoj podršci gradu Novom Sadu, pokrajini, Ministarstvu sporta, zaista su prepoznali i trud i na sve moguće načine izašli u susret, stvarno vam od srca hvala. I nadam se da će ovo biti jedna jako lepa promocija stonog tenisa. Grad Novi Sad je uvek stvarno bio poznat i po sportu i po stonom tenisu, tako da mislim da će samo da se unapredi ovim. Hvala. Poštovane dame i gospodo, brojimo poslednje sate do početka Evropskog prvenstva, mada je ono već počelo za nas praktično pre 2 nedelje. Od subote počinju i akreditacije u ta 2 dana, a u nedelju je svečano otvaranje u 17 časova, gde se očekuje do 3000 ljudi, praktično većina onih koji su stigli, verujemo, od veterana
i njihovi članova porodice uz uvažene goste da će prisustovati i već znamo da će biti i nekih iznenađenja prijatnih, naravno, kad je reč o kulturno-umetničkom programu i uopšte kako je to koncipirano u tih sat vremena. To jeste svečani čin, a od ponedeljka od 9 ujutru, u prva 2 dana, ponedjeljak i utorak, je grupna faza, potom sreda je tradicionalno slobodan dan na Evropskom prvenstvu, kada će svi učesnici sigurno izabrati priliku da neko plovidba Dunavom, neko da obiđe Frušku goru, neko da ode na sever naše zemlje ili prema našoj prestonici, a onda četvrtak i petak je takozvana glavna tabla, odnosno taj utešni deo. Dakle, svi takmičari koji započnu u ponedjeljak biće do petka uveče u žrebu, takmičit će se, a u subotu je finalni deo i ceremonija zatvaranja turnira. Zaista neverovatna zahvalnost gradu Novom Sadu, grad Novi Sad koji je pokazao u svim velikim takmičenjima sa svim svojim strukturom, na čelu sa gradonačelnikom, gospodinom Žarkom Mićinom, sa članicom veća, Tatjanom Medved, zaista ne bi moglo ovo da se izvede. Iz razloga, ću dati samo jednu paralelu, to je kao da imate 12 košarkaških terena, jedan do drugog, toliko je taj kapacitet veliki, dakle, oko 11.000 kvadratnih metara kada gledamo i sale za zagrevanje, samo da se postavi 2500 stolica, javna preduzeća sa celom mehanizacijom, bile gruba mehanizacija, 7 dana, zahvalnost Novosadskom sajmu koji on može da kaže od poljoprivrednog sajma i mnogo, da kažemo, još većih tih manifestacija. Ja ne znam da li su dobili više zahteva nego od nas. Evo, ovde se nasmeo i Boris, zahvalnost zaista na tome, izlaze tu u susret, ima tu i puno tih nekih finih radova, ne bi da ulazim u detalje, ali samo da se postavi mrežica, da se zategne koja je nova, pa onda da se iznivelišu nogice, pa to sve ide puta 300, pa držači za peškire, pa sve to da se montira, 27 tona robe je stiglo u 9 kamiona, pa samo da se izgleda da ima samo 200 metara od jedne hale do druge hale, ali treba prebaciti 27 tona, naravno, zahvalnost kažem svim javnim preduzećima, ne bi sada sve da imenujem. Grad Novi Sad može biti ponosan na ono što ima u tom smislu, da pored toga što nam održava grad, bez toga ne verujem da bi ovo moglo da se održi. To je samo jedan dokaz zašto mogu da se vratim malo unazad. Prvobitno je bilo planirano da se održi u Beogradu, iz određenih razloga dobro je što je prebačeno u Novi Sad i zaista ovo postaje stonotenijski grad. Dodao bi još neke stvari, a to je da u sredu, recimo, smo zatekli, dok svi mi tu nameštamo i tu cirkulišemo na sajmu, videli smo jedan bračni par koji je delovao naravno starije. Na kraju smo saznali da su u pitanju došli iz Australije, gospođa ima 75 godina, a njen muž, gospodin, 85. Muž je Australijanac, ali ona je Britanka, ali 10 godina, kaže, nije bila u Evropi i prvi put posle 10 godina, kaže, došla je baš u Srbiju posle 10 godina u Evropu i ona su, kaže, bili su 5 dana pre toga u Beogradu. Dakle, oni su boravili 5 dana u Beogradu, u sredu su došli u Novi Sad, došli da vide to, mi smo naravno odmah rekli da je u procesu nameštanja i da u tom smislu već u petak mogu da, recimo, podignu akreditacije i slične neke informacije smo im dali i da će oni ovde biti 2 nedelje, recimo, ne samo u Novom Sadu, vjerojatno će posle Evropskog prvenstva imati priliku nešto drugo da obiđu. Dakle, ima sigurno veliku važnost, recimo imamo situaciju da nam stižu mailovi sa pitanjima oko ulaska na sajam, gde opet stariji ljudi pitaju, žele da gledaju svog sina, pa sad pazite, stariji ljudi, a gledaju sina koji je veteran, a sin veteran dolazi iz Švedske, a oni žive ovde, da li u Novom Sadu, sad ne znam, u Srbiji negde žive, i pitaju oko ulaznica, oko pristupa i tako dalje. Dakle, ima puno sigurno takvih specifičnih stvari. Takođe, naravno, dolaze građani iz 44 zemlje, raznih, da kažemo, zanimanja, sigurno je to koji vide jedne druge. Takođe i mi ovde, a ja mogu da kažem, pored toga što je rekao Marko i što je rekla Stanislava, kad je reč o tome da će videti nekog, pa će se iznenaditi, pa će se podsjetiti, tako i mi sigurno ovde u rukovodstvu Saveza ćemo vidjeti, doći će jako puno predstavnika i predsednika drugih međunarodnih stonotenistkih saveza, a isto tako će nam gošća biti i novoizobrana, odnosno ponovila je mandat Petra Sorling, to je predsjednica ITTF-a, Svetske federacije, koja je članica Međunarodnog olimpijskog komiteta, je ponovila je i drugi mandat u olimpijskom komitetu. Biće zaista puno i takvih zvanica, gde će opet biti prilika da vide naše kapacitete, našu logistiku,
a meni nekako deluje ako mi možemo ovo da organizujemo, što je najmasovnije, i globalno uz veteransko prvenstvo u plivanju, dakle ovo je jedno od najmasovnijih događaja u svetu, onda verovatno možemo i bilo koji drugi da organizujemo, znajući da stoji iza nas grad, Novosadski sajam, država, Ministarstvo sporta, Autonomna pokrajina Vojvodine, i da dobijemo taj know-how i naravno ono što dobijemo to je oprema, gde će ta trećina opreme ostati pod nadležnošću Gradskog osnovno-trenerskog saveza grada Novog Sada uz saradnju sa Gradskim sportskim savezom i sigurno će to moći da oplemeni, da mogućnost da se ovde održava i dalje neka buduća takmičenja. Želeo bih da dodam samo ime Osnovno-trenerskog saveza Srbije, da će ogroman broj opreme biti raspoređen po centrima u Srbiji, nekoliko većih centara će biti otvoreno, o tome će Marko sigurno kasnije na nekim budućim konferencijama, kao što će biti u Subotici, kao što će biti u Čačku, kao što će biti u Kragujevcu i u nekim nekoliko mestima, gde do sada nisu imali takvu opremu i mogućnost, naravno uz to mora da prati stručni rad, ali to ćemo nekom drugom prilikom, dakle puno i stoni tenis dobija, jesu veterani, ali puno dobija stoni tenis infrastrukturom da decu privuče i da treneri onda imaju sa čim da rade u nekom narednom periodu. Mi smo u svakom slučaju u dogovoru sa Novosadskim sajmom, pošto postoje već novinari koji su akreditovani preko Novosadskog sajma, te vaše akreditacije koje već imate, možete sa njima da ulazite, ako nemate, može dodatno da se u akreditacionom centru, što je u subotu i u nedelju, i da se na sajtu evc2025.com, tamo ima ta informacija, da se samo pošalje zahtev za akreditacije koje će biti, naravno, moći da se podignu i pre svečanog, recimo, otvaranja će isto biti moguće. Što tiče ulaznice, ona iznosi za posetioce, naravno koji nemaju akreditacije, 500 dinara i u pitanju je dnevna ulaznica za ceo dan. Ja samo mogu tu da dodam, zaista ovaj stolnotenerski grad u tom smislu tako što, pored sala gde se igra, bit će prostor u unutrašnjosti gde je u saradnji sa turističkom organizacijom grada Novog Sada i turističkom organizacijom Vojvodine, oni su probrali iz onog najbolje iz Vojvodine, a to je da će biti određeni suveniri, određene specifičnosti koje će moći da izlagači prikažu, a samim tim će moći posetioci da to pazare, ali će više o tome možda reći takođe Ljilja. Dakle, mi smo pripremili i različite sadržaje koje nisu isključivo sportski za one pratioce koji prosto treba tu da provedu čitav dan čekajući onoga koga gledaju. Stoga smo kreirali radionice koje se dešavaju dole u auli, koje se tiču tradicije, turizma, kulture prvenstveno. Dakle, prikazat ćemo nešto što je specifično za naše podneblje. Ono što je jako interesantno naglasiti da smo organizovali gala veče koje je 18. u sredu uveče u Barutani i u petak uveče 20. je parti na otvorenom gde smo pozvali jednog našeg lokalnog DJ-a, Dejana Pantelića, koji inače uveseljava ovde svojim zabavama upravo takvu populaciju, tako da se nadamo da će se stvoriti neka nova poznanstva, jer će se priključiti novosadska publika slična ovom koja dolazi iz čitave Evrope.